urugamba rukomeye rwabyukiye mu Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Minembwe ni agace gaherereye mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo, gaherereye ku ntera ya mayiro 65 mu majyepfo ya Bukavu, kakaba gaherereye ku ntera ya mayiro 80 mu majyaruguru ya Uvira, kandi kakaba gakikijwe n'ahantu hakunze kugaragara ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro igirira n'abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Si ubwa mbere si ubwa kabiri habaye ibikorwa bidasanzwe. Kuri uyu munsi indege zazamutse mu kirere zikaba zarashe bikomeye, bikaba rero byangije byinshi nk'uko tugiye kubigarukaho. Minembwe kenshi ikaba ari igice cyagiye kibasirwa n'ibitero bya hato na hato. Tubitse ko Minembwe ni agace gatuwemo n'abantu biganjemo abanyamurenge, gusa hari n'abandi mu bwoko bw'abafurero ndetse n'ababembe batuye muri ibi bice. Akaro ni agace gaherereye mu misozi miremire ahajya hagaragara ibibazo bikomeye. Abaturage hari inzozi bafite batazigera bumva, ndetse nta na rimwe bayigeze batekana nk'uko byagiye bigaragara. Bizakugora kumva umuturage waha uvuga ko yamara amezi 2 atumvisha isasu, ariko kuri ubu byongeye kuba bibi cyane, ubwoba bwabaye bubi. Reka twinjire tubabwire ibikomeye bizahabereye, turebe urugamba rwazindutse rubera muri ibi bice. Turaza kandi no kunyarukira mu bice byegereye hanga Uvira no muri Fizi, turebe muri rusange uko umutekano ndetse nuko ibintu bikomeje kugenda bimera. Gusa rero rubane natwe, kandi niba ari ubwa mbere dukurikiye uhita ukanda subscribe maze ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Nkuko natangiye mbibabwira, ni ibyabaye kuri uyu wa kane ku itariki 28 z'ukwezi kwa munani umwaka w'2025 mu Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo habyukiye imirwano ikaze, harimo n'ibitero birimo za drone za FARDC, Mai FDL n'igisirikare cy'u Burundi. Abacanshuro bakoresheje indege zitagira abapilote, bakaba rero bavuga ko izi zateje ibibazo bikomeye abaturage. Kuko inkuru iri gutangazwa ibivuga, itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umutwe wa Twirwaneho riravuga ko ku isaha z'igicuku ku munsi wo kuwa kane ku itariki 28 aribwo drone yagabye igitero kibasiye abasivili mu Rugezi mu majyepfo ya Minembwe. Bivugwa ko aka gace kagoswe n'imitwe itandukanye ikorana na guverinoma ya Kinshasa, ndetse icyo gitero cya drone kikaba kibasiye ndetse n'ivuriro ryo muri aka gace. Twirwaneho muri iri tangazo yagize ati: nk'uko twabitangarije mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ubushize, kuri uyu wa kane ku itariki 28 z'ukwezi kwa munani ku isaha ya saa 7 igitero cy'indege zitagira abapilote cyagabwe ku baturage i Rugezi mu majyepfo ya Minembwe kibasira ikigo nderabuzima. Uyu mutwe uravuga ko iki gitero cy'igisirikare cyakozwe n'abacanshuro bakoreshwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, kikaba rero cyagiraga ngo abaturage babasha guhungabana. Uko rero babitangaza, bakaba bavuga ko rero ibi byakozwe kugira ngo batange inkunga y'ikoranabuhanga kuri iri huriro rigizwe na FARDC, ingabo z'Urundi, FDL n'inyeshyamba za Wazalendo ziyobowe n'umuvugizi w'abagizi ba nabi w'uyu mutwe w'abamayimayi bavuga ko bitwa William Amuri Yakutumba. Nk'uko abaturage batuye muri biriya bice babitangaza, biravugwa ko kandi mbere y'iki gitero itumanaho rya telefoni ryose ryaciwe nkana muri Minembwe. Nyuma yaho mu masaha ya mu gitondo ibindi bitero byahujwe byibasiye imidugudu y'abanyamurenge nk'ahitwa Mikenge, ahitwa Kahororo no mu bice byaho Plateau byo muri teritwari ya Mwenga, Intobwe ndetse na Uvira. Bikaba zabayemo imirwano ikomeye. Amakuru yemeza ko Kinshasa ariyo yatanze amabwiriza yo kugaba iki gitero gisa nk'ikibasiye imidugudu yose ituwe n'abanyamurenge muri aka gace ka Minembwe. Ibikorwa byerekana neza ko ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi Tshilombo n'abakomeje kuba bakorana nabo bahisemo intambara yo gushyira imbere ibiganiro z'amahoro, bikaba zamaze kuba zakigizwa inyuma aho gushyira ibiganiro imbere nk'uko bamwe babigarukaho. Twirwaneho iragira iti: mu guhangana n'iki gitero MRDP Twirwaneho ikomeje kwiyemeza kurengera no kurinda abaturage b'abasivili ibyo bitero bikomeje kwibasira. Avugana n'umunyamakuru Magarambe Afande Rugabo wa Twirwaneho yavuze ko usibye ibi bitero by'uyu munsi no kuwa gatatu ushize hiriwe imirwano ikomeye. Yagize ati: nubwo yari yateye umwanzi muri iki gitondo cy'uyu munsi, ariko ejo nabwo hiriwe imirwano Rugezi
ndetse n'uruhande rwa Gipimo uturuka za Kabacu abateye ni babandi n'ubundi babanzi b'ubwoko ni leta FARDC hamwe na Mai Mai. Abo nibo bateye ku ruhande rwa Rugezi n'ahitwa Gipimo, nibo babizutse batera kandi mu mikengeri, mu gihe kandi leta kuko Mai Mai itagira drone yarayiteye mu masaha ya saa sita z'ijoro. Ibirindiro byacu biri i Rugezi. Yakomeje yamagana leta ayisaba guhagarika ibyo bitero ikora mu gihe ibeshya amahanga ko ari mu mishyikirano ariko igakomeza kugaba ibitero ku baturage. Bikaba rero bikurikiye ibimaze iminsi bigenda bigaragara ndetse binavugwa, bizagiye bituma benshi mu bakurikiranira hafi biri kuba bibaza icyaba kigiye gukurikiraho. Ni nyuma y'uko kandi umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe wa M23 General Sultan Emmanuel Makenga ku cyumweru ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa munani yayoboye umuhango wo gusoza imyitozo y'abapolisi ba mbere buriya mutwe. Ni imyitozo yitabiriwe n'abarimo abapolisi bashya binjiye muri polisi ya M23 ndetse n'abahoze muri polisi ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bumenyi bari abapolisi bahawe harimo guhosha imvururu, gukemura ikibazo cy'urujya n'uruza, gucunga umutekano mu muhanda n'ibindi bitandukanye. General Makenga mu mpanuro yahaye bari abapolisi harimo kurangwa n'ikinyabupfura cyo ku rwego rwo hejuru ndetse no kwitandukanya n'ibikorwa bibi biranga polisi ya kera ya Kongo binyuze mu kurangwa n'ubunyamwuga bwo ku rwego rwo hejuru, akaba ari byo bagomba gukora. Yibukije bari abapolisi ko ukwemererwa kwabo gushingiwe ku cyizere bazagirirwa n'abaturage. Ashimangira ko impinduramatwara yatangijwe na AFC M23 ishingiye ku kurinda abaturage. General Makenga yasabye by'umwihariko abapolisi ba M23 bungutse kurinda imigirire mibi irimo kunywa ibiyobyabwenge, ruswa. Asaba buri mupolisi kuba inshuti y'abaturage. Ati buri mupolisi atandukanye ni guverinoma ya Kinshasa turimo kurwanya. Iyi ni polisi y'impinduka, polisi y'impinduramatwara. Ndabasaba gutandukanya n'iriya polisi irimo kurwanya icyo kimwe na kiriya gisirikare cyakubise kikica kikiba kikarya ruswa ndetse kigatoteza abaturage. Makenga yashimangiye ko polisi igomba kurangwa n'ikinyabupfura cyo ku rwego rwo hejuru ndetse no kwihangana aho iri hose. Yabwiye biriya polisi kandi ko ari indorerwamo y'umuryango wabo. AFC basaba kuba icyizere cy'abaturage no kuba urugero rwerekana ko batandukanye na polisi y'ubutegetsi bwa Kisekedi irangwa n'akajagari ndetse n'akarengane. Yunzemo ati ntimwegere abaturage bakanarangwa n'ikinyabupfura. Abaturage bazayoboka hanyuma umutekano mucyo uzimire, gusa nimujye kure yabo nimujya kure yabo mukagwa mu bibatesha icyubahiro. Abaturage nabo bazajya kure yanyu ubundi babahindure abanzi babo. Akaba ari ibyo yatangaje agira inama ababinjiye muri polisi nationale. Rero nibibaye mu gihe andi makuru akomeye agaragaza ibigiye kuba bidasanzwe. Ndahita nkubwira ko inkuru iyoboye izindi iri kuvugwa muri politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko Kabila Katumbi Nanga Vitali Kamere n'abandi batandukanye bamaze guhamagazwa na Thabo Mbeki kugira ngo bajye kuganira. Ese gahunda zipanze gute? Ni iki twitega? Reka turebera hamwe ibijyanye n'ibivugwa kuri aya makuru. Abanyapolitike benshi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo wahoze ari Perezida Joseph Kabila, umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi, Moise Katumbi, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya politike rya n'igisirikare kirwanya ubutegetsi AFC Corneille Nangaa na Perezida w'inteko nshingamategeko wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Vitali Kamere batumiwe mu butumire bazitabira ku cyiciro cya kabiri cy'ibiganiro nyafurika ku mahoro n'umutekano biteganyijwe ku itariki ya 3 n'iya 6 z'ukwezi kwa cyenda muri Afurika y'Epfo. Aba banyapolitike ba Kongo batumiwe muri iki gikorwa mu gihe umutekano wifashe nabi mu gihugu cyabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, aho umutwe wa AFC wigarura ibice byinshi. Umutekano uracyifashe nabi cyane mu bice bimwe na bimwe
nubwo amahanga akomeje gusaba ihagarikwa ry'imirwano. usibye abanyapolitike nk'uko ikinyamakuru Jeune Afrique kibitangaza, ngo amadini yo muri Congo, abaminisitiri ba Felix Tshisekedi na za societe civile nabo batumiwe muri ivyo biganiro. iyi nkuru ikaba ivuga ko ibiganiro byateguwe na Fondation ya Thabo Mbeki wahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo. iyi Fondation ya Thabo Mbeki rero ikaba yanditse ku rubuga rwa XT Fondation ya Thabo Mbeki ibiganiro nyafurika ku mahoro n'umutekano kuva ku ya 3 kugera ku ya 6 Nzeri 2025 Mount Grace Hotel na Sapa Gatenge Afurika y'Epfo. iyi fondasiyo y'uwahoze ari umukuru w'igihugu ubu Afurika y'Epfo igamije gushimangira ibiganiro n'ubufatanye hagati y'ibihugu za Afurika no gushyiraho ingamba zigamije gukemura ibibazo byugarije uyu mugabane, cyane cyane amakimbirane amaze igihe kinini agaragara mu bice bitandukanye. nk'uko rero bamwe mu bakomeje kugenda babikurikirana babitangaza, baravuga ko rero uyu Vital Kamerhe ashobora kutazitabira bitewe nuko akorana byafi na Tshisekedi. abandi bakavuga ko mu gihe yakitabira yaba ari intambwe nziza yo gushyira ubutumwa Tshisekedi buvuye kuri Corneille Nangaa ndetse n'abandi bari mu bice bitavuga rumwe nawe harimo na Joseph Kabila. hagati aho rero mu makuru arebana n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu, ndababwira ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gushidikanya ku bwenegihugu n'umubare w'impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda. kugeza ubu imibare iragaragaza ko impunzi z'abanyekongo zahungiye mu Rwanda zigera ku 83, ahanini bitewe n'intambara n'urugomo bimaze imyaka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma ya Kinshasa iravuga ko ishaka koroshya itahuka ryabo, ariko inashaka kubanza kumenya niba imibare yatanzwe na Kigali ari ukuri kandi ikanamenya niba koko ari abanyekongo ba nyabo. wa kabiri ushize i Kinshasa mu kiganiro n'abanyamakuru ari kumwe n'umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi Filippo Grandi, minisitiri w'intebe akaba na minisitiri w'umutekano w'igihugu Jackman Shabani yasobanuye ko mu ntambwe ziganisha ku gutaha harimo kubanza kumenya umwirondoro w'impunzi zavuzwe zikemera zikabanza gusuzumwa neza na komite izabikurikirana. ati leta y'u Rwanda yamenyesheje abanyekongo ko ari 83 bari ku butaka bw'u Rwanda. iyi ni inzira nziza n'umukono usaba ko uruhande rwa Kongo rushobora kumenya no kwemeza iyi mibare ndetse rukanemeza ubwenegihugu bw'aba baturage binyuze mu buryo butandukanye, harimo na komite ishinzwe kwakira abantu. ibi kugeza ubu ntibyakozwe, ariko tubara ko abantu 23 aribo babaruwe ko ari abanyekongo. ku ruhande rwe umuyobozi wa UNHCR Filippo Grandi we yasabye kwirinda kugira ikibazo cy'impunzi cya politike. yagize ati ndashaka gutanga umuhamagaro ukomeye cyane, ni ngombwa amaherezo uko bishoboka kureka kugira politiki ikibazo cy'impunzi. ikibazo cy'impunzi cyagizwe icya politike cyane kubera impamvu z'amateka. turabizi ko hari amateka maremare agoye cyane ku kibazo cy'impunzi. ni ngombwa ko amaherezo ko icyo kidahishwa nyuma impamvu za politike kugira ngo tubone ibisubizo bishimishije kuri buri wese, cyane cyane ku mpunzi n'ababacumbikiye. impaka zijyanye no gutaha kw'impunzi z'abanyekongo ndetse n'iz'abanyarwanda ziri muri Kongo cyavutse nyuma y'inama y'ibihugu byombi na UNHCR cyabaye mu minsi ishize Addis Abeba muri Ethiopia. muri urwo rwego impunzi 535 z'abanyarwanda zavuye ku butaka bwa Kongo ku wa mbere ushize zinyuze i Goma zerekeza mu Rwanda zinyuze ku mupaka wa Grand Barriere. gutahuka kwabo kwateguwe na UNHCR n'abayobozi ba AFC mu rwego rw'inyeshyamba rugenzura Goma ndetse no mu bindi bice bikikije ahangaha. mu kwezi kwa gatanu uyu umwaka ushize nibwo impunzi zirenga 10,700 zabaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabwo zatashye mu Rwanda ku nkunga ya UNHCR. nk'uko bigaragara akaba ari urugendo rukomeye rukomeje gukorwa rwo kugira ngo ikibazo kirangire, ariko Kongo yo ifite impungenge ivuga ko abantu babona bari ku rutonde barenze abo batekereza. kugeza ubu rero haracyakomeje
ibiganiro mu banyekongo ubwabo kugira ngo bafate ingamba zikomeye zo gucyura bagenzi babo bamaze imyaka myinshi mu buhungiro. Akaba ari ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye kubyiyumvisha nk'uko bigaragara. Akaba ari amakuru akomeye akomeje kugenda avuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda itegura uburyo bwo kwihunza iki kibazo. Uko rero bigenda bigaragara, abanyekongo benshi bamaze igihe kinini basaba ko bagomba gutaha bagasubira mu gihugu cyabo, ubuzima bukongera bukagenda neza, bakongera bakabaho mu buzima butekanye kandi bwiza, nk'uko rero bamwe bamaze igihe kinini babitangaza ndetse banabyifuza. Kugeza ubu amakuru akomeye akomeje kugenda agarukwaho ni uko mu bice bitandukanye abanyekongo batekanye, ariko hakaba hari n'abandi bari hanze y'igihugu babayeho nabi bifuza gutaha. Ariko hari abivuga ko mu gihe bataha ntihafatwe ingamba zikomeye z'umutekano icyo bahunze cyababaho, ko bavuga ko rero mu gihe hakomeza kugaragara imitwe yitwaje intwaro mu bice bitandukanye nta mahoro bagira kuko ari cyo bahunze. Akaba rero hari bamwe bagaragaza ko hagomba gufatwa ingamba zikomeye kandi zinoze zigaragaza ikigiye guhinduka kugira ngo bizere ko umutekano w'iwabo ucunzwe neza kandi bazabaho mu buzima butekanye kandi buri ku murongo, kuko ni kenshi byagiye bigaragara ko abanyekongo bagiye bagirirwa nabi mu bihe bitandukanye, nk'uko rero bigenda bigaragara. Kugeza ubu rero bikomeje kugenda bigaragara ndetse binavugwa ko Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nubwo ivuga ko izi mpunzi zizataha, ariko nta buryo yateguye buzwi bwo kubacungira umutekano. Ibyo rero AFC we bitandukanye yagiye isaba ko yagumaho kugira ngo irinde umutekano w'ababyeyi babo wabo mu miryango yabo, kuko batizeye ko leta izabacunga mu gihe mu myaka 30 ishize bagowe no kubaho bitewe n'umutekano muke wagiye uhungabana mu buryo budasanzwe. U Rwanda na Mozambique bavuguruye amasezerano y'ubufatanye mu ishoramari ndetse no kurwanya iterabwoba. Reka nabyo tubirebere hamwe turebe ibiri kuvugwa muri aya makuru. Guverinoma y'u Rwanda n'iya Mozambique ku munsi wo kuwa gatatu ku itariki 27 bavuguruye amasezerano y'ubufatanye mu ishoramari no kurwanya iterabwoba. Umuhango wo gusinya aya masezerano wayobowe na Perezida Paul Kagame na Daniel Francisco Chapo wa Mozambique uri mu ruzinduko rw'akazi mu Rwanda kuva ku itariki ya 27. Amasezerano yo kuvugurura ubufatanye mu ishoramari yashyizweho umukono n'umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB Jean Guy Afrika na ambasaderi wa Mozambique mu Rwanda Amadi Mikwandake wari uhagarariye urwego rw'igihugu cye rushinzwe guteza imbere ishoramari n'ibyoherezwa mu mahanga. Ay'ubufatanye mu kurwanya iterabwoba yasinywe na Minisitiri w'Ingabo na ba Minisitiri b'Ingabo ku mpande zombi, ni ukuvuga ku ruhande rw'u Rwanda ni Juvenal Marizabunda na mugenzi wa Mozambique Castor Vio Antorcome. Umuyobozi w'u Rwanda na Mozambique ukaba rero umubano w'u Rwanda na Mozambique watangiye mu 1990 wagenderwaga ku mbaraga ndetse wongererwa imbaraga muri 2018 ubwo ibihugu byombi byashyiragaho komisiyo ihuriweho yo guteza imbere ubufatanye. Kuva mu kwezi kwa Nyakanga muri 2021 inzego z'umutekano z'u Rwanda n'iza Mozambique zafatanyije kurwanya ibikorwa by'iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado yari yugarijwe n'ibikomeye n'imitwe yitwaje intwaro ya Ansar al-Sunna. Kuva intego z'umutekano zatangira gukorwa, inzego z'umutekano zatangira gukorwa muri Cabo Delgado, bikaba rero byaragaragaye ko umutekano wagarutse nyuma yo gutsinsura ibyihebe. Abaturage bari barahunze basubiye mu ngo zabo, ibikorwa remezo birimo ibijyanye n'akazi ka buri munsi bizarakomeje. Perezida Paul Kagame yatangaje ko umubano w'ibihugu byombi umaze igihe, ati u Rwanda na Mozambique bifitanye umubano ukomeye kandi birenze ibi, turi inshuti nyanshuti n'abavandimwe. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko u Rwanda na Mozambique bifitanye amasezerano menshi y'ubufatanye, bityo ko bagiye gushyiraho imbaraga mu kuba bakomeza ibikorwa by'iterambere ku iterabwoba bikaba rero ari byo nabo baganiriyeho. aho Perezida Paul Kagame yagaragaje ko u Rwanda na Mozambique bifite byinshi bihuriyeho, agaragaza ko yishimiye ko Chapo ateganya gusura icyanya cy'inganda cya Masoro no kugirana ibiganiro n'abanyarwanda bifuza gushora imari muri Mozambique.
ati nizeye ko turi mu nzira nziza yo guteza imbere ubufatanye bwiza dufatanyije kandi niteguye gukomeza gukorana namwe perezida, kandi nguhaye ikaze n'itsinda ryawe mu Rwanda kandi nizeye ko uzaryoherwa n'igihe uzamara hano. Perezida Trump yagaragaje ko inama yahuje abahagarariye ibihugu byombi n'ikiganiro yagiranye na Perezida Paul Kagame byari byiza kandi bishimangira umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi. Yavuze ko Mozambique n'u Rwanda bifatanya mu guteza imbere urwego rw'ubucuruzi n'ubukungu, umutekano, ubuhinzi n'inganda ndetse n'ishoramari. Ni uko dusoje amakuru yacu. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, icyo ukora subscribe ntuzongere gucikwa n'amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku mutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.